Od lapomjere. Ako vjeruješ u sebe, imaš snage ti i na putu si. Jabuka, misle da mogu pobijediti hraneći se zdravo. Vreme je za maskiranje. Spartakuse! Spartakuse, za nikad ne jedeš šećer, ha? Šećer? Da. Pa, jeo sam šećer, ali znate šta mi se desilo? A toliko ti se sviđalo da si ga začeo svuda čak i u gaćama, ha? Ne. Pa ti ja. Pa, reci nam šta se desilo? Istopio sam se od šećera. Izgledalo je ovako. A jesi dobro? Upravo sam se istopio. Kao da je sva moja energija presušila. Tako sam naučio da previše šećera nije za superheroje. Da. Pa meni su ove jabuke baš ukusne, Spartakuse. Hoćete da ne sebi jas, ha? Ja sam nadzornik za spačke slatkise. Odlična ideja, Zigi, ali moramo požuriti. Dobro, drugari, trka uskoro počinje. Idemo, Zigi, požuri! Idem. Nadzornik za spačke slatkise. Nadzornik za spačke slatkise. Previše dobro da bi bilo istinito. Nadzornik za spačke slatkise. Spački slatkis. Pravi posao za moju mašinu za maskiranje slatkiša. Pretvara slatkiše u zdravu hranu za čas. Slatkiši, 1, 2, sve. Da, evo ih, tu su, bacujemo. Ajde, svi. Da vidimo tu jabuku. Savršeno. Kad bi samo nasao veliku ili lijepu jabuku za moga najboljeg drugara Spartakusa. Baš je velika. Ajoj. Ovo je najveća i najljepša jabuka. Još lepni. Spartakusu će se svidjeti. Ne bi bio tako siguran. Dame i gospoda, vrijeme je da sportski dan u gradu otpočne. Moj Kvantum 6000 će pratiti trku. Vidite, trka se sastoji iz 4 kruga. Trčanje, vožnja bicikla, skejta i trotineta. Sve izgleda spremno. Djeco, jeste li vidjeli Zigija? Prijele bi mi još jedna jabuka prije trke. Spartakuse. Na moj znak. Spremni? Ne. Spremni? Kreni! Krenuli su, on se nije uzbudio. Pogrešan smjer. Spartakus je tako brz. Kako mu to uspijeva? Eto ti, Robi, Spartakus je daleko ispred. Za nije uzbudljivo. Vidi kako trče. Spartakuse, hvataj! Hvala, Zigi! Odlično! Spartakus je pao. Spartakus je stvarno pao. Šta sam uradio? Pao je jabuka od šećera. Spartakuse, jesi li dobro? Ja se topim. Ovo nije vrijeme za glupiranje. On se ne glupira. Nešto nije u redu s njim. Izgubit će trku. Toliko najbolje timu na svijetu. Ne smijemo dopustiti da Robi pobjedi, Zigi. Uzmi palicu. Mi ćemo ostati ovdje. Zli Robi vodi. Nešto nije u redu. Šta sam uradio?
Te male noge su tako brze. Pixel, prikači kompjuter na Sportakusa. Aha. Moramo znati šta mu je. I to brzo. U redu, Stefani. Pokrećem program za pronalaženje virusa u Sportakusu. Biće resetovan uskoro. Stingy, donesi malo vode. Ide. Trix, ti si sljedeća. Pripremi svoj trotinet. Važi. U redu, kreći. Kakva je bila jabuka? Nakon prvog kruga zli Robi vodi. Hajde. Hajde, Trixi. Nemoj izgubiti klikere. Robi je pokvaren, sve da srži. Zli Robi i dalje vodi. Ovo ne valja, prema mom kompjuteru. Spartakus bi trebao već trčati, a? Ja znam šta se desilo Spartakusu, a ja sam kriv. Šta? Ziki, pa šta si uradio? Nisi valjda, dao si mu šećera. Robi i dalje vodi. Gdje su ta djeca? Ja sam prvi. Stingy, spremi se! Nagazi, Stingy! Hajde, Stingy! Pogledajte kako trče ta djeca. Daj mi je, Trixi, daj. Kreni, hej, društvo! Društvo, je li Sportakusu bolje? Nije. Zigi mu je dao šećernu jabuku i sad se istopio. Znam, pa nemoj da mi nabijaš, znalo. Čekajte, možda to nije bila Zigijeva krivica. Moj kvantum 6000 kaže da jabuka potiče od mašine za maskiranje slatkiša, koja se nalazi iza poštanskog sandučeta. Aktiviraj super digitalna sočiva. Vidim da na toj mašini za slatkiše piše Zli Robi. A slatkiš znači šećer. Pa to sve objašnjava. O ne, društvo, vidite. Ja sam prvi. Zli Robi ubjedljivo vodi. Sada jedino čudo može spasiti tu predivnu djecu. Zli Robi usporava, ali i dalje u vodstvu. Mi tu ništa ne možemo. Ali možemo, samo trebamo dati pravu jabuku. To će mu vratiti energiju. Ja znam kad ja taj ražem. Brzo! Drugi krug, a Zli Robi i dalje vodi. Treba mi velika jabuka. Imam je. Zigi, požari! Evo, Stefani, hvataj. Sportakuse. Hej, šta se desilo? Jeli? Ona druga jabuka je bila od šećera. Stvarno? Da, Zli Robi. Hvala vam puno, drugari. Moram završiti trku. Hajde, Spartakus, možeš ti to! Stingy, možeš ti to. Hajde. Sportakus je opet na nogama. Moja je! Predaj Spartakusu! Neću je nikom dati. Ali Stingy, ja sam u tvom timu. Mom timu? Da. Onda u redu, ali moraš mi obećati da ćeš mi je vratiti. Hoću. Brže! Robi je stigao do trećeg kruga. Vidi ovo, kreće se brže nego što mogu da ispratim to. Nevjerovatno. Evo naših heroja Sportakusa, trče poput vjetra. Hajde, jupi! Hajde, Spartakuse! Hajde! Stefani, skate! Idemo! Da li će ga stići? Ne vidim trku, gospodine Milforde. On kao da leti. Evo naših heroja, Sportakusa. Uspjeli smo!
Dame i gospodo, gradonačelnik, za vas. Hvala, gospođo Brdalice. Čast mi je uručiti vam ovaj trofej. Vi ste pobjednici sportskog dana. I što još bolje, Sportakus će ostati u Lazy Townu zauvijek.